Warga Patisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Kinongyalam ka Federation of Khasi State, haka Southrik Nailar Raja Rio, kaliban tiet ika jingkangiyeng, ulat ka jala UCH Vijaya Shankar, ban kerpan baon penpen, ka jingbam sngam, bat ka jingliak kuman ka Executive Committee, belailam da ka Voice of the People's Party, Hakasiels Autonomous District Council, halo ka jingdawa ban penskam, ban ay ka sanan, yus iem ladab jiet ka himasora, upa iem maram doors iem, kabalasa ateng menta dagi panay. Haka jingkran bekilap say kubur, unang ilam ka federation upa iem laborias iem ulakan tho ya district council baka jing menti ban penslam ya jing ai sanat upa iem maramdor kalongkum ka jing le palat put ulakan tho ru baka rukom le bamenta jong ka khasiels autonomous district council lai kum baka de ka parliament baka legislative assembly batkan tho ru bat kani ka panpau ya jing le hangamai baka jing le bamsalia ulakan tu ya district council bakan trai tang apo ka jeli trai kam lajong bat amman penjot ya ka ai ka baladon lupa kecingnya kenduk ka jengi ya ulat kedai kejuk kanong rem ka ba ki jingle palat pot nang ka disongsul ki klam kutshu Pintai caborok ki hima ki rajisnong. Shoot. Tang kaweng sim, tang kaweng sardar, tang kaweng bentok. Batlah syubuk baik deki acting saya sisa. Ki acting pat kena pet PE diki bakumno. Je, dia nak tahu kalau penolong ini bab mak long syuan syusnap. Namarka Federation Khasi State Earthwide Khasi State kadai ka pet ka baha kamiat barok arsan hima nadu dang sedang platform ka haka bakadai kini keju Federation kabale soy iwe heading with ear events annexation and the annex agreement Ideki signatories iem hapok kani ke federation ideki signatories haka jinga soy banyak snok dari India batla pediang yang ni haka khat ni utri August nice pa khat nice pa sa popra kamambot hadu shwa khat nice August kani so sopra ni dei hi Himalaya yang ilajet dalapai kajing mahap banjir si Pakistan ni si India sawar uno pangis no kari tang ba ndai ba sim bala mat sendan ndai ngide isno halaban ngrim jaga pangis soy ya kan accession but ya kan agreement namar mengidan kan tahu ba kata kalong Maya ki hok kiriti kidustur ki hok long try jungi halak ndo ka siap kalong pur long cai kesensia kada ki belong ki itna tamba ki ba phata me sensia pai ba ijiet ka hapo ji ikut pada men penne pensa teh toh kata ka di kejingwan kejungi namar ba haka jing telun jing selantam jing pot hadin balayok kita six schedule ni isai kedar maka six schedule kadai ka spirit ka jengka kadai to uphold and protect dan rai ka district council kumukalong untuk mentah ka weaponize penban ialah dia ban destroy
penban. The very fabric tenrai ba jong kasensyar khadat jong kalong hok kalong trai jong kajat menri jengi kabawat ke Supreme Court bat barok ki bor ki ong ba tribal claim ka khandau umla ban im serbai kabawat tribal pat hak jing long trai di wan don ye geriti sensyar ya kita penban suki pasuki dekat desong su kham tam e menta ya thu ban ra penban ya ka telong ba kabade ka jingne ka jingsa jong kalong hok kalong tra jong kalong put long jai jong ka jai ndri ni kada ni basa ani abang lawan piang kani kabagi mlawas ngap jar chu kani na ta daw FPS ka yeng da sni an wan chu ka wono hitep sai kadat baka julong rukom la rile kanu ko palak threat man suspend ka dot be ba ki jule kum ta ten rai ta democracy ka sha pangi di bani ko chu head of states ada lele chu nimla chu ban chu ngap ja ini tak ada kalau tadi kena orang. Iwan show the head of states ban pen i ke balaja. Ban ke ke bu pat bu dei ban nei. Kalau ni ban ni ka jingle palak. Jang ada semua. Kalau tadi ke bentak. Wa ban pen syai kham tang ikinong elam jong is kesan terkait. Bagi itu baru tiba keren ni kan ikan tie. Bila azinsias ini, bila azinsias baik bak. Undan kam sen syuk, undan sensias sih cik yang. Kabang apa pakin ngan keren mentakas nanti. Kalong ban hikai saya kedar eki. Basubha wat keren bani bakala bani alam bakan yalam bakala pan ye ke ai ke pikiran lam da tip nama mju don sensyar seib hakari hakabri new trap new skong ka sensyar seib kadan tang rit khar kadan tang Europe kadan har Russia pada kalian sudah percaya Henry kasensyas kumbaki ong kibakla kamdan hari akabri mutar yusko kasensyar fight back kasensyar democracy at its finest kadai hakabri mutar nyubasa namar dan rok elemen dalai leiru hakasensyar fight back ukon kasi namat las pensyong remeka hakaya kiyo kaya het hak sensyar kadang habal ada bakla kawai dan ka check and balance kawai pa deina ta kata apa akin sutu syai kadar itu gibakran ni kan tiet makin snobha ban snap jarno ban pelak kumkini kentian. Nakap marka penjam rengiu penban ni kejat mendu jengi. Kabadoni kesensyar pajba kabad jeliu kabad klanya tu ta kabad layok jingi ro haduk dalhi. Bat nganut ban ong kabad khamba le si banyi kata ke Greek demokrasi. Ladangi menuju. Nama kesensyar hakabri hunu trap nyu basa jengi. Adan kesensyar haki like kerwo, haki ark kerwo, haki san kerwo kami. Maka tangan keren again and again, man kapon, man klimat. Maka sensyar haka beri hunyutrap hunyubasa jadi. Sensyar haki san kerwo, haki san ketan, haka san darbar. Hatu ke disongsul ke di makamo.
Kata parlimen ni legislative assembly kan tahu ah. Idan tanggawe po state ke jungi ke Meghalaya legislative assembly ko tahu ah. Idan ke parlimen hai India ki tahu ah. Lok Sabha ba Rajya Sabha. Ka this council ka dai tang iwe iban ta ban yada ban uphold and protect ia kan ke judgment dia jungi. Hendai kumbaki akmunta I kumbaki dai pan man ka parlimen. Ing madi ke legislative assembly. Gani. Pait se ke le. Ana wa sai kedar ne. Ki pas ke tu ke lan amendment. Ki pas ke annulment. Pat pas ye ki nang su pas. Kalau gubernur tangi I padi I kata ye kata histi jungki tang study pat pada study kila ai order bar ke we ki himak sinong kita pa phim dei ban le kata ai kan ni kedau ye ai kan ni kedau ye jing hangamai ke jing bam salia aku mungkin dia masih on top ka hangamai barbor ka dei ke bam itana bat ka ban lam se jing jan dei na ta ka tau ngabu biang yang jingkar pan itu sosai. Walk within your boundary. Don't weaponize. Ia kata kamu piton. Pan penjat ke baladon. And at the moment, kini kila kata. Dena tak kata FKS kam laksa. Let's go governor dak sini tuan keren halau kata nurim. Pat ban kerpat u governor. On semua bahawan pen baik. Ya kan ka. Ya jing iting ke jung ka long ba. Kan no sini ka de songsul kan ne. At the songsul ka di tangga temporary body. Hakano ka polak no panduk with a simple majority jeng parliament. Ka sulong tang sipor. Bala ay karo bakan nek pensa kita kiriti ke jungi. Tenai la dama ki penban ki long penban ki tha penban ki ain ban pendam ki kriti ke jing kali kelong la ki dam ki jayu ba ke jing kali ke bakong santam ek ngapu hang ni bat ke bang ong sai ke dar hang ni ban ya da ye ke jai ben rio ke jangi ha ki it ki hima ha ka sain darbadi ukhon khasi ka san karwa san kadan don garong ser. Nen dalapoi haka sau kasian. Banyak kun mania dai jangan rio. Kad diskonsul kam dan beniat. Kadan beniat tangaman le bahe iki himai sinong kita. Nen dalapoi sisa haka sau kasian. Baka jangan rio kapoi haka temia dengan karya. Kan mau kad diskonsul kam dan beniat. Di tang hak sencar san karwa san kadan haki it ki hima hangta dan korang ser juga jadi mending jangi deina ta kata ia kan ke jingle jong ka songsu ban khura naduk menta ka wei ka sai kadar kalong bunyi nak keren kau na kalong baki khura menta pan hadu i khendo ka siap ki khura pan ia ka pala codify haki hima ki anol penban ya ka ki pendu penban no ya ka haja ka ban nang pen klai these are the signs ki man saw hadu ta ban anol ban sim kendo ya jadi ka man saw hadu ta person pun ngada kerman makin makin kenran de no na kane nama ki kata hakalawe jing ne jing sa jong ka cai mende ko ni Tekani na takataw, adik ko na kataw, kung santom ero. An ay nuk saya ki. Ano baka do songsular baka simi kando ki ong hanaban da simi kando kin sa ay ki paduk. Akan rak siar. Kin ay si paduk. An ay nuk saya ki. Kani mau tawar nga trakit ko sino mau tawar. Kani sino mau tawar hajan nehu. Pai inuk sahang ko. Hang tu ki don ka kando sinong. But ki ka sinong mau tawar
Kaju ai haka kendau sinong jongki sinong rimbieng bat ikper ban rap yaman uboi poi nong sinong ubadi nong sinong ubala mi ye pala thalo jing gesa manu batip khamba ban ai tu sinong an menta la da kat sol ka ong ban sim no makin sa ai ke beduk nas tunat rais ki beduk so tunat kita mah itu tenre ka jing sisya pini i wa sai kedar la da ong bala sim ke dong sun rais ki beduk kin ai neng kong no kin ai neng kong ye ki political affiliation jeng ki am we de ye ke tu ke parti tu yo neng kong bat kaba ar kaba mensau tame ka long pakin wan ra ka jing plumar ka jing rio ka jingit dung ka jingit tiet para mangi namar la danang namau lai kin ai jaka syawar ha ba ai bodok utonong waram don subodok tunong warang te umpi pok boleh wan song begini kita tak ada ka mensau tame ha jaka ban create ka balance ye jingi e de jing bakla tiak ka jompi kanon ra man ka jingi dung ka jingi tiak one hatu ka di songsul ka di makamo kataka parliament ni legislative assembly kan tau a idon tangga wai po state ka jingi ka Meghalaya legislative assembly ka tau a idon ka parliament hai India ki bathau ai Lok Sabha ka Rajya Sabha ka disongsul ka dai tang iwe ibenta ibenta ban yada ban uphold and protect ia kan ka judgment dia jeng handai kumaki akmunta I kumaki dai pan ka parliament I madi ka legislative assembly gani pait se okay kai bukile ana wa sai kedar ne ipasi ka tu ka lan amendment ipasi ka annulment pat pas yaki nang supas kalau gubernur tangi I padi I kata ka ia kata ka sti jungki tang study pat bodak study kila ai order bar ka we ki himak sinong kita pa phim dei ban le kata phim dei ban le kata ai kan ni kedau ye ai kan ni kedau ye jing angamai be jing bom saya aku mungkin dia mesti on top ka hangamai barbor ka dei ke bom itana bat ka banyak lam sa jing jan tadi na ta ka tau ngabu biang ye jing karpan ni ta so work within your boundary don't weaponize ia kata ka bapidon an penjat ai ka baladon and at the moment kini kila kata dena ta kata ka FKS kam la sha let you governor tak sini tuan keran halau kata nurim pat ban karpat u ko gono on song bhawan pen baik ia kan ka kanu ka kam fall within the constitution kata dia ni jadi banyak kata was palat the constitution kata te ala de dia kata patru bokong santame kalau governor dei wobi undang pek iki bangila submit iki bangila pun nila pun lamre chu iki sisya but kumbolong undang pek ngindang approve ai ke ba in sayo ka khubor ni ka jubab nong governor kumang ong phi kata inang si submit undang pek andrai as always kajulong korkom hi na kanu kuno kabungi kata kari common knowledge anu kuno kolong percaya constitution kata hi it's a common knowledge hi ma mlakan Bernihat ne bernihat
Wat ka rukom thoru ka lay pher. Ka Bernie hat ba tho du wai ka don ha Meghalaya, Henry ka Bernie hat ba tho du Yupat ka don ha Assam. Ka we ka nong ba, Henry la phya liang du pu du Sam chunki jilla. House name Hajar Prasau, ka kai phot ka Perthei ka lapinmi ka kerteng ka Bernie hat ha kamat Henry ka kubo ka jingsha bonsin la klet bat omshim la ban pin pau. Nama ime de la slem de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong shong iti bi ba ka Bernie ka hap lang bat ka border Assam. Hindi ban ong ba kal air ka one way tang na Assam ni tang na Meghalaya. Kalong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border. Ki karkhana badon hakani ka nong baru ki long ki bala benta hapadeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.2 square kilometer ta hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam. Banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jong ka leer klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka border Assam kajing per jong ka leer kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pej menta ba kipor ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ang hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an Menteri rangba ka chila ong bogla tho Menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee. यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने का लिए Kal air ka bayat kam sange haupo usam Henry ban ong ba Bernie hat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo